Once again, bantwana basekhaya, ndithandwa tenkosi yethu Jesu Kristu. We have already embarked on the readings. We read from Psalm 17 verse 1 to the end, and then we read from the book of Malachi the prophet, chapter 1 verse 1 to 9, and then we read also in the Gospel according to St. Matthew chapter 9 verses 1 to 8. And now let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, go before us, open our appetite to your word, and make us, Lord, hunger for the things that will make us grow and be strong spiritually. I pray in Jesus' mighty name, amen. Kulesikhatshana lesi bangcwele ngicela kusho ukuthi kulelanga lalamuhla besikhumbula William Tyndale. William Tyndale. Thing 7 October. This was a priest and a martyr in 1536. Tyndale was an English priest in the reign of Henry VIII, who conceived the idea of translating the Bible into his own mother tongue. His plan was premature in England, where the Reformation still lay in the future, and the official opposition drove Tyndale to settle on the continent, never to return to his own country. His first translation, which he was later to revise, was printed in German in 1525. 10 years later, he was arrested by the Inquisition and burnt at the stake in 1536. Though his own version was never widely used, much of it survives, having been taken over into the King James Version of 1611. So that is the history behind this day for the priest Tyndale. So it's not always easy kubitwa nekusebentela uNkulunkulu. It involves a lot of pain, but still those who are called, they still have to adhere. Namuhla sifunda incwadi yaMalaki chapter 1. Malaki chapter 1, the whole chapter isitshela ngokuthi ingosi noma uNkulunkulu usithandile. I have loved you. The whole chapter says I have loved you. So ke uthando lwaNkulunkulu silubona aluyi kubantu labangcwele, labakahle, labalungile, kodwa luya kubantu labastubborn, luya kubantu labatshelwa into bangafuni kuyenta, baboniswe into bangafuni khamba lapho baboniswa khona. So luthando ke lolu lwaNkulunkulu. uNkulunkulu ke uyadeclareisha lapha ukuthi luthando lwakhe na-Israel. God declared his love for Israel through the prophet Malachi. Uyalubeka, uyaludeka luba sebaleni luthando lwakhe uNkulunkulu lathanda ngalo baka-Israyeli ukubeka ebaleni lokho ngemprofeti Malachi. Malachi okanye Malak umprofeti waprofeta sekuphele 100 years, likhulu leminyaka bantu babuyile from exile emveni kwethi profeto noma kwemsebenzi waZakaria akanye naHagai. waZakaria akanye naHagai. So ngila Malaki wabe se uprofeta khona ngalesikhathi leso umbusi bekunehemaya. Kuyaba khona nomba kuthi kumbe it was immediately after
Nehemiah. But nje ngileto tikhathi leto la aprofeta khona Malaki umprofeti. Lokhu sikwati kwekuthi kuyomanyanisa naleti tikhathi leti uma sifunda lo Malaki chapter 1 verse 13. Asenge ngithi kuthinta kancane Malaki chapter 1 verse 13 uthi ke yena where it start niphinde nithi maye ngumthwalo bese nikumfumfutha ngaphandle kwenhlonipho kusho Simakade lo nguSomandla. Nani lethatha ifuyo leti thwelwe ngebudlova leti thethwe ngebudlova noma leti qhutako noma leti gulako niti nikele tibe umhlatshelo kufanele ngitemukele yini kuleto tandlateni usho Simakade. So let's sikhathi lekusikhanyisako ukuthi sikhathi saNehemiah noma immediately after Nehemiah umbusi. Lokhu futhi sikwati nasifunda lo verse 8 wa chapter 1 la sifunde khona la khona athi lo mbhali nani letha tifuyo letine tindlopho naleti njalo siyabona. So ke lana siyabona ukuthi ngalesikhathi lesi nakuba Nehemiah wetama kangako sitawukhumbula ukuthi yaba khona lenqithakalo leyayikhona emveni kokuba ithempeli lalidilitiwe basekuthunjweni bapristi sebangasanakwa kwathi ke nakuba into zetibuyiselwa esigabeni sato kwakhanda ukuthi bapristi bathi phethe nje ngaleyo ndlela leyo. So kwawumkhulu ke umsebenzi wekuthi abantu babuyiselwe endleleni yabo ngendlela lefanelekile. Endike siyabona lapha kwekuthi dono leti Malaki lokanye Nehemiah lebekati khuda kakhulu leti betendwa ngabapriest ngalendlela bebanikela ngayo. So ke kungawo sithi kungenteka ngilesikhathi sakhe Nehemiah noma immediately after Nehemiah sekahambile emhlabeni ngiso leso sikhathi leka prophetha ngaso. Lapha masifunda ku Nehemiah chapter 13 verse 29 siyathola ukuthi bapriesti bebalidifaya okanye bebalingqolisa li-altar laNkulunkulu. Kungako lo mbhali uthi lapha Nehemiah 13:29 remember them, oh my God, because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood of the Levite. So kwakunengi kwabonakele kungcoliswe upriest kwasekuyinto yaseyingolisekile njengoba sesifundile kuMalaki chapter 1 verse 6. Futhi ke singaqhubeka nje ke from verse 6 siyovinjwa verse 9 wa chapter 2. Siyabona futhi ukuthi lapha ngalesikhathi semprofeti Malaki indzaba yemshado beyonakele kakhulu masifunda Nehemiah chapter 13 verse 23 to 25 na Malaki chapter 2 verse 14 to 15. Uyabuta Malaki ngemfati webushabako la khona uNkulunkulu beka khona mawakha sethembiso. So kwase kwandethe into tabo ma divorce kwehlukwana aze athi uNkulunkulu uyakuzonda kwehlukana kwalabashadini. So impilo yemshado yayimadima kakhulu ngalesikhathi lesi. Endike lokunye lesikubonako wekuthi kweshumi lokwakufanele ukuthi kube sabelo semaLevi kwase bangasanikwa sekugodlwa kugodlwe ngilabathinte
labaneligaba mawufunda Nehemiah chapter 13 verse 10 to 11 nalo Malaki chapter 3 verse 8 kuya 12 la khona uNkulunkulu akhuluma aqinisa inkulumo noma kukhuluma ukuthi ngenisani kweshumi endlini yengqebo bring ngoba abantu bese bagodlile sebangasafuni kuletha into ethempelini laNkulunkulu. Lana ke siyabona ukuthi lithempeli laselakhiwe seyikhona neminikelo yekushiswa lebe inikelwa kwenteka into letinenge ngalezo sikhathi leso. Kodwa na ke lethi propheto Dabo Zachariah na Hagai tathi ngakafiki la tigcwaliseka khona noma kugcwaliseka kwato kwakusesekhashane lokube baprofethile. Lana ke sibona sive saka Israel number 1 siphelelwa ngemandla siba discouraged. Number 2 siba disappointed masibona letinto tingagcwaliseki le nkulunkulu bekakhulume engako ukuthi kutakwendeka. Uyabona uNkulunkulu uma ngabe akhuluma tinto takhe uNkulunkulu uthi khuluma manje tingenteka manje athi khulume manje tingenteka in 37 years to come athi khulume manje kube tinto kumbe lezetenteka baze bathi bantu siyeke usicocela dinganekwane wena. So uNkulunkulu makakhuluma kulesi isikhathi ufuna ukuthi nalabo labathatha umlayeto kuye simakathe batowendlulisela kubantu bathi ukuthi lo umlayeto waNkulunkulu akusiwo wabo. So ke lapha kwabese kuyaba niketa ke bantu ukuthi bangasamthathi uNkulunkulu bamnike inhlonipho lebefanele bamnike yona ngoba baqabanga ukuthi awu lo uNkulunkulu uyakhuluma nje into lethi takwenteka nini leto kube njani. So ke Israel ngalamafishane bekadzinga lesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ukhona usathanza yini uNkulunkulu nabe ukhona and kwakudingeka ke lokho ukuthi uNkulunkulu akuvete ukuthi uyabathanda phinde futhi ivele ne-challenge ye-disobedience kwethi njengoba ningamthobeli ningakwendi lokhu lathi uNkulunkulu kwente luyeta luswathi njengoba ningendi njengoba uNkulunkulu asho uthi ke uNkulunkulu I have loved you says the Lord, I have loved you. Lapha umprofeti Malaki uletha a specific ngathini into leyiqonde ngqo le correction before uNkulunkulu aba correct uyakuletha lo Malaki kwethi uNkulunkulu uyanithanda utoba nika iassurance kodwa noma ngabe nitawushaywa nithole umvimbi ngalento yendile kodwa yatini ukuthi uNkulunkulu uyanithanda. So ke lana kwakufanele ukuthi kusethwe qala sisekelo sokwakuthi bantu bathi ukuthi kufanele bamthobele bakwente la kushoko uNkulunkulu ngeluthando baseluthandweni bamthanda bamnakile uNkulunkulu kwekuthi batawuyigcina imiyalo yakhe. Uthi ke lapha John the Gospel chapter 14 verse 15 uthi uma ngabe ningithanda niyawugcina imiyalo yami. Bese kuba na Morgan, one of the scholars, I just love the way ayibeka ngayo noma itranslator ngayo lenza ukuthi uma ningithanda niyawugcina imiyalo yami. Uthi I have loved you, I do love you, I will love you, says the Lord. So noma uyanithandzabula unithandzabula uyanithanda noma niseniyokhonda Thixo usoloku uyanithanda manje kuthi la ngakuthandi ngilokuleni kwendabo yena uNkulunkulu uyanithanda. Lapha ke kwaba nembuto weqala. Lo mbuto weqala uthi how has God demonstrated his love for Israel? Ungabe uNkulunkulu ulutshengise kanjani loluthando lwakhe lekathi uthanda ngalo Israel ngoba luthando lwaNkulunkulu lu demonstrate
demonstrative. Uyabona uma ngabe athi umuntu uyakuthanza kukhona tibonakaliso tsiteni lekatotenda kulesinye isikhathi noma kumbe imali, but the person will spend time with you. Unoma ke kumbe anayo imali kodwa the person will try and get something to show ngiyakuthanda. So kuthanza khambisana netento. Ungeke uthi uyamthanza umuntu kodwa ube ungenti lutho. So ke kuthanza kuhambisana netento. Angifuni ke ngena kakhulu lapho ngoba bakhona labathandzako nalabathandwako, kodwa uma ngabe uthi uyabuka tento ubakhanda bakhala, Nkosi yami solo ngiyezama nje ngiyaqokelela ukuthi imali ntole tinkomo nami ngihambe ngo-expressa luthando lwami nalo nawo ngiyakuthanda Nkosi yami, kodwa na abe angikhuphela kwesakhe anganenzaba netindodakeni, wena wesilisa unenzaba netindodakabo. So luthando luthi angilahlekelwe for lo lengimthandayo noma for lokhu lengikuthandayo. Uthi ke usithandze ngayiphi indlela, in what way have you loved us? Ngumbuto lona lobutwa bapriest. Bayabuta ukuthi usithande ngayiphi indlela. Uyabona lo mbuto lo awukavamisi kuba ube vocal. Bantu ubeve ukuthi ungithanda ngayiphi indlela. uNkulunkulu kani ungithanda ngayiphi indlela. Kodwa ngumbuto lohlala lengekhathi kwebantu. Athi umuntu uma ngabe ngamba la kunje khona impilo yami inje ngifuna umsebenzi nguthola bantu bangigqekela phansi tindoda yami tongathi lungu nawuthi uyangithanda eNkulunkulu usho ukuthini ungithanda njani simo sami sinje. Andike lokho awuphenduleka masinyana wekuthi uNkulunkulu uyakuthanda. So ke umprofeti Malaki uto profeta la khona kunemibuto khona, kunembuto lesikhombisa leyitawuvela masinyane la ibutwa khona from chapter 1 to chapter 3. Ngitawuveta masiyana bantu baputa lemibuto noma batiputa lemibuto, but lemibuto iveta lokuthinte ngabo. Uyabona uma ngabe ubuta umbuto, kungabe kusemhlanganweni, kungabe kubangani bakho, kungabe kusesontweni, kungabe ngikuphi, lo mbuto kukhona lo yaye ukureflecte ngawe kweuthi umbani. Bangabe nje ngiyabekisa useklasini awukadatishi, so uphakamisa sandla ufuna kubuta kuthisha, kuyevakala ukuthi lento loyibutako la ayihambisani nalokhu lekungona sikusebenza namuhla. Okanye nangabe sisemhlanganweni, you did not prepare for yourself ngoba lamhlanganweni uyaye uthi uyabuta ukuthi awu lo muntu uyathi sesikhuluma kangaka, lo muntu yobuta umbuto kudala sendlule kulento kanti bekakuphi. So imibuto ireflected into letitsite ngawe. Number 1, into umbuto loyendako uveta kudawuta, kungabada, kuthandabuza ngalamanye amagama. You are doubting. Umbuto kula 7 yemibuto lo munye wakhona utobe ukhombisa kudawuta. Number 2, umbuto lo munye uthi ubuto ube utshengisa ukuba discouraged, kuba awu kude umhla ude into ngathi lenkamkabi yokufuna kwenda leyanto. Number 3, umbuto na ubuta kulesinye isikhathi ususe ukhombise your sinful heart, ukuthi inhlitho yakho yimbi kangakanani noma isoni kangakanani. So ke kunembuto weqala lobutwa la kuMalaki chapter 1 verse 2 uthi usithande kanjani, in what way have you loved us. Usithande kanjani, Malaki chapter 1 verse 2. Malaki chapter 1 verse 6 kunembuto lothi laphana ku verse 6 lemibuto bazalwane. Nangabe nginguyihlo aningihloniphi leni, nangabe ngiyinkosi yenu
noma uqala la ngetulo lombuzo. Ngalamanye amagama uthi lo mbuto yini nethelele ligama lami nakuba ngiyihlo nakuba ngiyinkosi yenu yini ningethelele. Kukhona abantu abathi babe mfundisi babe make mfundisi kodwa lo muntu abe ethelela nangabe lo muntu ngempela umloko lokushoko pho umethelelelana. Malaki chapter 1 verse 7. But in what way have we defined you? Silingolise kanjani leli altar lakho. Chapter 2 verse 17. In what way have we wearied you? Nomunye umbuto lo sibe umthwalo njani kuwe yenkulunkulu. Malaki chapter 3 verse 7. In what way shall we return? Uyabona basesonweni abafuni kuyela kuNkulunkulu bathi sitawujika kanjani ngiphi indlela yekujika. Malaki chapter 3 verse 8. In what way have we robbed you? Sikugebenge kanjani njengoba uthi niyangebela niyangebenga sikugebenge kanjani abakukhokhi kweshumi abalethi imnikelo lengiyo kodwa babuta sikugebenge kanjani. Malaki chapter 3 verse 13. In what way we spoke against you? Sikhulume kabi kanjani nguphi la khona sikhulume kabi khona. So letinto leti ke tibhlungu uthi uNkulunkulu kodwa mina ngimkhethile Jakobe ngaze ngamzonda okanye thandile Jakobe ngamzonda Esau. Lana sibona uNkulunkulu okanye uNkulunkulu ubuta Israel noma akusokumbuta phese but kuhambisana nekumqela Israel kuthi aye Israel asekwe uthole isiqiniseko la ekuthenini maye ngikukhethile ye-Israel endi wena ungumkhethwa wami. And uNkulunkulu kuloko bekafuna ukuthi bakhumbule babone ukuthi babantu labakhethiwe babantu belikhethelo babantu labathanziwe. They have been favored by God, these people of Israel. Excuse me. Uma beke ba Israel bathi buka babuye babuke baka Edom utokhumbula ukuthi uEsau umnakabo Jakobe leka lokunglo Israel. So ke uma ngabe babuka lama Edomites bona lama Israelites bebabona ukuthi awu nangempala kukhona tinto uNkulunkulu lasentele tona. uNkulunkulu usigcinile. God has preserved us. Kunalaba ya bomnakethu lebabukeka babanishwa uNkulunkulu. Obathi ke lapha wethembisa noma uletha sethembiso saNkulunkulu wekuthi kukhona sijeziso lesitabo sitela lesive siphinde futhi sitela labantu baka Edom. Lokho ukuthi umhlaba, the land, was going to be judged as well as the people of Edom. Kodwa ke la siyathola ukuthi uNkulunkulu unika isiqiniseko ukuthi noma kunjalo laba baka Israel bona ngibathanzile bona ngibakhethile and uNkulunkulu uyafuna ukubanikeza leso siqiniseko leso ukuthi ababe nesiqiniseko. Uyabona ke lokuqonda nje kona kodwa ukuthi wena uthandiwe wena ukhethiwe. Kukhona into lokufuna ukuthi kuyente lapha ngekhathi kuwakho. Kukhona inkabukabu lokufuna ukuthi kukuvuselele kuyo kwekuthi uyathi mina ngihamba nje lapha emhlabeni ngithandiwe ngikhethiwe and uNkulunkulu lokungithanza lekungikhetha kwakhe akusibased ekuthenini mina ngenteni kodwa kubased ekuthenini uNkulunkulu ungikhethile.
and-ke lokhu uma ngabe umntwana kaNkulunkulu uwathi ukuthi wena ukhethiwe njengaJakobe okanye njenga-Israyeli ukuthi ukhethiwe, kwakubita ukuthi ahambe with boldness and confidence. Uyabona lo bold as a lion, and ube nesibindi lesendlula lokuba njenge-lion uhambe lokunye kube kulesibindi sekukholelwa ekuthenini uNkulunkulu letinto lethi vele utendile. Lokunye lokuvelako lapha kuvela ukuthi uNkulunkulu lokukhetha kwakhe angeke kwabonakala kahle, kodwa uma ngabe sesibona Jesu emsebentini lophelele weCalvary la khona alenga khona esiphambanweni Jesu, ngila sibona khona the perfection God's demonstration of love of choosing us. Well, Jesu walenga esiphambanweni enzaweni yami, walengela tono ta because uNkulunkulu akhethe mina. Uyabona ke lana iba khona inkinga yokuthi athi umuntu hayi mina ke uNkulunkulu kushoda akazange angikhethe. Oh, sonke sakhethwa kuJesu. Jesu wafa kwaba kanye, wafela bonke abantu. Kude umuntu lothi afika athi mina uNkulunkulu kwenteka kanjani ngami? Uma ngabe wala Jesu lokungiyena ay demonstration yethando lukaNkulunkulu. Ude indlela yokubeka uNkulunkulu uqala ngoba wale lo ngiyena uNkulunkulu a demonstrate ngaye. Lapha uma ngabe sifunda incwadi ya Romans chapter 5 verse 8 uthi, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners Christ died for us. Uthi uNkulunkulu walutshengisa luthando lwakhe ngathi uKristu Jesu lokuthi thina sisedoni Jesu wafa enzaweni yethu, wafela thina. Akazange uNkulunkulu amele ukuthi sithi sesiyabona ukuthi sonile, sesiyabona ukuthi sifuna ukuthi siphenduke, kodwa wavuma ukuthi indvodana yakhe ife singakaqali iqolo. Uyayibona lento lena imatima kithi thina makholo, ngoba ngesonto beka bathi bafundi baJesu sandisele lukholo. What Jesu, you don't need great faith, but you need a very small kind of faith. And this is small kind. I love the way I said kind. Look at ukholwa lokwehlukahlukile kunalokujwayelekile lokutawukhona kubeketelela noma kuxolela abantu. Uthi Jacob I have loved and Esau I have hated. Lana uma ngabe akhuluma lokhu uNkulunkulu lokukhetha kwakhe akhethe Jacobe, yinto lena lengathi so strong and classic in a way. Well, uNkulunkulu kwenta kanjani lo? And labantwana lapha bantwana bemfati nendvodza uthi ngimkhethile anike lokumkhetha kwakhe uNkulunkulu. Usho ukuthi ngalamanye amagama lo ngiyena atothwala lesibusiso laNkulunkulu asethembisa bokhokho boAbraham. Nguye lo akasho ngalamanye amagama ukuthi umkhethe nebunjani kube njani, kodwa na umkhethe ukuthi akube nguye lo tothwala lejokwe leNkulunkulu alibeka boAbraham lesibusiso. Ngalamanye amagama lo mnyanga agiwisha ukuthi hayi man lokhetha kwaNkulunkulu yini akhetha ngoba lebeka standa a privilege by a great opportunity was Esau, because noma bangemathwini kodwa lo waphuma kuqala eziswini senina kwaba ngilo Esau. But why uNkulunkulu akhethe lo? Uyabona ukukhetha kwaNkulunkulu kwahlukile. Uma uNkulunkulu akukhetha akakhethi ngoba ufundzile, akakhethi ngoba uwesivele esitheni, kodwa ukukhetha kwaNkulunkulu ukukhetha ngoba udalwe nguye kuKristu Jesu. Athi ngiyadikhethela nangwami. Mawufunda Genesis chapter 25 verse 33 ngila ufike uyithole khona lenzaba kumbe ithi kwenabana wethi uNkulunkulu umkhethi nakathi ukhethe Jakobe
hayi Esau. uNkulunkulu ngalamanye amagama akasho ukuthi I have cursed, nakathi I hated Esau. God does not say ngimqalekisile Esau okanye ngimshayile Esau. Akasho njalo uNkulunkulu. So you need sometimes, when you read the Bible, you must have the concordance. You go back to the roots of the words. This Bible was written from the Hebrew perspective, the Old Testament. So you go and look leligama lemaHebheru ngoba uma ngabe uthola ibuka ngalesingisi sakho ucabanga ukuthi wena ufundile ulibuka ngalesingisi sakho ngilakhona ke inkinga ifike ibe khona ngoba uNkulunkulu letinto noma lendlela lenta ngayo bekakhuluma nesive lesithithe esikhathini lesithithe enzaweni lethithe. So you cannot say, uNkulunkulu uthi uzonda Esau uthanda Jacob. You are quoting it out of context. You are quoting out of context. That's why sometimes sithi iyahlupha sometimes into eBhayibheli ngoba bantu basebenzisa labanye ngekuthanda kwabo. Kanti uma ngabe siya lapho ku court of law, i-court of law inemthetho ayisiyo inoveli lemthetho yakhona. Uma ngabe uya lapha ya lemthetho inebantu bakhona lapha yatiwa ukuthi ifanele isebenze kanjani. So you need to consult noma uyiphatha lembhudi emthetho, but as long as angekho lolo interpreter lomthetho uzothi khanda usenkingeni. So ke nalana sithola the same thing. And ke kwesibili nakathi uNkulunkulu ngimthandile Jacob ngamtonda Esau, akusho kwekuthi Esau then he was poor. Esau was blessed. Uma ufunda Genesis chapter 33 verse 9 na Genesis chapter 36 verse 1 to 43 lakhona utawubona ukuthi Esau bekabusisekile anetinto letine. So the only thing where Jacob nguye lotho uthwala lesibusiso leNkulunkulu asethembisa kuAbraham. So ke ngilokunye lokufuna ukuthi nawufunda umntwana kaNkulunkulu ukuqonde ngalamanye amagama usho ukuthi ukhona la ibuka kolendzaba lena ngubani ato Leon uyayibuka laphayana ku Romans chapter 9 verse 13 lobhalwa Paul uyibuka uyayiqhathanisa na Genesis chapter 29 verse 31 to 33, Deuteronomy chapter 21 verse 15, Matthew chapter 6 verse 24, now Luke chapter 14 verse 26, as well as John chapter 12 verse 25. Uyiqhathanisa ukuthi uthi uNkulunkulu ngalamanye amagama, I have loved more Jacob, but I have loved less Esau. Uyabona laphana kuvela Leya na ngibani lo munye labafati ba lo mfolo lakabasebentela. Uyafika laphana uyasebenta manje, usebenta kaMatima, usebentela na intombazane naye lencane. Nasa kufanele ukuthi ashade namakwa Josefa lekatala Benoni wasoyafa nokumBenjamin. Kwase kungeniswa Leya. Wathi akashadi lo mncane, akashadi lo mncane. And inhlitiyo yaJakobe yayingekho kulo mncane, yayikulo lomncane bekamthandile vele. Kodwa ngoba kwase kunjalo wabe suyabathatha bobabili. So lo wabona ukuthi nginguye yena umfati wakhe, nginikwe yena batali bami, but he loves me less in such a way ukuthi nakatala umntwana weqala lokungrubeni wathi hayi so tangithandza ke manje ngoba sengimdalile indodana. Waqhubeka wabanjani, watala umntwana wesibili waba nguSimeon. Wathi ngithanda manje ngoba sengidalele wesibili
waqhubeka kwabanjalo. He was loved less. But that other one, Magwa Josepha na Benjamin, was loved more. Loksho ukuthi noma ngabe watala abantwana ababili waze uyafa. Kulabo bantwana ababili bo Benjamin na Joseph ngila kwavela khona kusinda kubantwana bakaIsrael. Angifuni ke kwanda kakhulu lapho. But nje nakathi I have loved Jacob and hated Esau. Usho ukuthi uNkulunkulu ngalamanye amagama, I have accepted lo Jacob and rejected lo. Into na irejectiwa kusho ukuthi lahliwe. Kusho ukuthi ayikemukeleke. Angikakemukeli lo. Now, kufuna ke futhi kube khona into lesitayikhumbula. Wekuthi uma ngabe uNkulunkulu atawuthanda letizathu tekuthanda takhe akusito tethu, and lokuthanda akusiko ngalendlela lesiqabanga ngayo. Angifuni ngena kuloko lama debate lomnyaka ukuthi asipatshona ukuthi lo mnyamaka wethi wayini ukuthi amenyanye lo akhethe lo. Wathi ke sipatshona nami ngisenenza indaba eJathembuto ngithi ukuthi wamthanzelani lo angathanzi loye. So sometimes kunetinto letendiwa uNkulunkulu lesite timpendulo takho kwekuthi ukwendeleni lokhu kanje, but uNkulunkulu uyakwadi. Labanye ke bafaka into dabo predestination dabo John Calvin. Akusinjalo bazalwane. Kuthi wena vele kusukela makwakho athatha sisu na uhlala nje esiswini samakwakho uNkulunkulu wakudestina ukuthi uyesogwena. Cha bazalwane, akusinjalo. Futhi lokubili akuveti ema predestination sense or some kind of attitude. No, akusinjalo. Lokuvela konje kwekuthi uNkulunkulu ngilo naloyo uyamabela umsebenzi wakhe ukuthi wakho umsebenzi ngilo walona umsebenzi lo. So ke baka idom kuyawuthi noma ngabe bayetama kuvusa tindvonga bentana ukuthi uNkulunkulu udaphinde ngibhidlite, but awuhlala njalo ku misery life. Jacob I have loved, but Esau I have hated. Lana ke siyaqabanga bazalwane, kumbe ngiyete ngaphinda kanene lokuthi uNkulunkulu ukhetha kanjani, but okusalako uNkulunkulu uyakhetha ngoba wathi konke futhi ubona konke. Kungaleyo ndlela uNkulunkulu akhetha, and ikhetha kwakhe is not conditional. Kwekuthi umkhetha lo ngoba kunema conditions or but nje into yaNkulunkulu yonke i-unconditional. Luthando lwakhe nekwenta kwakhe ku-unconditional, kutela kubhayisa khona in terms of kwenta kwami kubhayise kuye uNkulunkulu luqobo lwakhe. So bese ngeke ngendlula lapha ekuthenini lo mnyanga athi hayi angimthandi Jesu, egqineni nasa awulahla athi hayi wena uNkulunkulu awuzange ungikhethe. Ngasho ngathi uNkulunkulu usikhethe sonke, wasikhetha uJesu loyinkosi. So lapha kulukune uma ngabe sibuka lenzaba lena ya Esau kanye na Jacob, siyabuka lana letitukulwane letimbili kwakuneliso lekuthi babohle babukana ngalelo liso lelo nje, kwekuthi lesitukulwane lesi sibuka lesitukulwane lesakanje kani laba bantwana bendvodza yinye bomnaka baphuma ngathi ethunjini linye la Rebecca, kodwa naNkulunkulu kukhetha kwakhe kuhamba kwehluke. Ngifuna ukuphuthuma ngifike emaphethelweni alendzaba yami lokuthi Israel uyohlala njalo abusisekile, noma ngabe kunjani uyohlala Israel abusisekile. Lo ngifuna gijima ngifike kuko kakhulu ngila khona iminikelo yemihlatshelo inikelwa kuNkulunkulu ngalokukhulu kwedzelela. Bapristi banikele ngekwedzelela, banikele ngetilwane letitindlopho letitinkute
letigulako loko lengufunako uthi uNkulunkulu nine niyangethelela nine bapriest. Uyabona ngifuna nje ukuphelela kuleyo ndzajana leyo ukuthi ukubuhlungu kuba ngumpriest ubitwe njengoba nami ngibitiwe nje ngingumpriest ubese uzodelela lo ukubitile. uNkulunkulu uyabona kwethelela kwabapriest akaboni nje kuthelela kwabantu kuphela lapha. Kungenteka nalabantu bathelela njengoba babona labapriest bayethelela. I think I'll just take some few time on that one. Uthi uNkulunkulu luphi ludumo noma kuphi kuhlonipheka kwami? Where is my honor? Uyabuta abapriest. Uyabona ke noma bapriest bangathi buta imibuto uthi thina simthelele kuphi uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uyaveta ngamalakhe kwekuthi ningethelele bapriest. Nkosiyami nangu umpostoli lomkhulu uyangilandzela lapha empolonjeni esembabane. Be blessed apostle, be blessed inceku yaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bapriest ningethelele. You have shown very little respect when coming to sacrifice. Anikanikeli ngalendlela lebe kufanele ukuthi nitonikela ngayo kimi. Nitibukele nine bapriest. Nakhala ukuthi imali leyilethwako yincane. Nangabuka interest aNkulunkulu ukuthi kungakanani lesikunikela noma lesikunika uNkulunkulu. Instead bathatha abapriest bathi hawu lokhu indlopho nangakuthengisa ngathola imali ngabe ngonikela ngakho. Uthi kaNkulunkulu uma ngabe ningibita ngeyihlo iphi inhlonipho yami? Uma ngabe ningibita ngenkosi yenu yomaster kuphi ungihlonipha kwenu? Uma ngabe nitawenta kalendlela. To you priest who despise my name, priest who despise the name of the Lord. Bapriest lapha bebaletha ke imihlatshelo. Imihlatshelo kwakungumsebenzi webapriest ukuthi bawulethe. It was their duty. Kuletha umhlatshelo waNkulunkulu kwakungumsebenzi webapriest ukuthi bawulethe ngenhlonipho, bawulethe ngesizotha nangesithunti nabaphethe into emlomthalo. Uyabona into emlomthalo awuyibambi nje ngesandla sini uthi nawu thatha, kodwa ubamba ngetandla dodimbili nangabe kuyinto emlomthalo futhi nanaye umnike ngaleyo nhlonipho. Uthi uNkulunkulu yebapriest iphi inhlonipho lenhlonipha ngayo? Buka lesilwane lesilethe asibone swena. Buka lesilwane lesilethile siyakhuda. Buka lesilwane lesilethile siyagula. Asenetame kuyonikela kubabusi benu nibona ukuthi banganenta njani. uNkulunkulu ke bekakubekile kahle hle lapha kule Leviticus chapter 22 verse 20 to 23 na Deuteronomy chapter 15 verse 21 where uthi ufuna iminikelo yakhe ibe kanjani kube iminikelo lengenasici leyawunikelwa kuNkulunkulu. Bathi ke bapriest silethelele njani leli gama lakho? Uyabona kubuhlungu umuntu abe stubborn abute info lesebaleni lalatshelwa yona lakayadiko. Bebangati labapriest. Uyabona uthi ube ngumpriest kodwa ungadi kwekuthi lobu priest consista ini kunani kule package ye priesthood. Yinkinga leyo. Ngisho letimpahla lotigqokako emavestment lo wafaka lo embathako umuva umuntu athi hayi letimpulampula leti kunje. So ke lento yekubona eyihamba ngama-degrees ngoba lo muntu bekangathi ukuthi ufanele athi presente njani phambi kwaNkulunkulu. So kuyinkinga ke uma ngabe bantu batawungena batokwenta umsebenzi labangakaniketwa i-orientation kuwo ukuthi batawuyenta kanjani. Uyabona ke kulula lapha enkonzweni la sikhona
sisakhonta uNkulunkulu sikhonta abantu bakhe ukhande ukuthi abantu baNkulunkulu sibakhonta sisesonweni blindly nabo ababona ukuthi umpriest usesonweni ulula ukukhonta abantu ubakhonta abantu ngeformality and ukhanda lento wenta lendlela wenta ngayo uNkulunkulu uphambene ngayo seyinto lo yentako kwakhona mechanically ngendlela lo cabanga nalo awukuthinti nje ukuthi uNkulunkulu uyajabula noma kajabuli wena uyavuka ekseni hayi sengikhondile hayi masebenza manje namuhla uthini uNkulunkulu priest namuhla idla kuba priest kwathi indzaba lenkulu ikuba priest uNkulunkulu bekafuna ba priest bacabangisise uma ngabe batawukwenta inkonzo yakhe umpriest bekufanele azidle ajule ukuthi ngiyokwenza inkonzo kaNkulunkulu awuyokwenza into yakho awuyokwenza into kaBishop wakho awuyokwenza into kaArchdeacon wakho awuyokwenza into kaRector wakho kodwa uyokwenza into yaNkulunkulu. So you've got to pay a higher respect of honor, a higher respect of saying, God, this belongs to you. Uyabona ngiyayihlala ngithi ngikhumbula umfundisi Makhubu who trained me nangena uthi bantu bazonikela bathi mfundisi sicela ukuthi usibekele nami sengithi akube ngumthandazo wami enkosini lokunye athi amfundisi sota ufaka ku gasoline amfundisi sothola tea uthi you must listen ukuthi uthini lo muntu so that you use it accordingly. Ungathi nje la unikwa umpriest wena lokosha ulika lokosha ngihlela uNkulunkulu hayi khona ikhona into lengalungala. So ke lana umpriest bekufanele ukuthi aconsider ukuthi uhamba njani uhamba utente njani tintfo as a ministerisha angenti nje intfo ende mathanda wakhe. Andike lana kwakunekukhala lokukhulu lebekufanele ukuthi umpriest akwende akhalele imiphefumulo yebantu akhalele kwenta kwathi sono sifike satholimata budlelwane bemuntu naNkulunkulu kumhluphe kakhulu lokho umpriest kaNkulunkulu kwekuthi njengaloko ngidinikele mina luwonke ngatinikela kuNkulunkulu ngithini ngebantu angingathi bantu labenta tinto ku community la ngiphila khona ngithi hawu batoti bona phela ngumthwalo lona as a priest in that community. So kude bantu lentawuthi mina hawu laba badlala ngekholo wena what is your role wena as a priest? So kufanele hlale kwehlisa nyembeti ungathi kanti wena highly spiritually uthatha ngeilimi wenza babe bantu lapha eceleni kwakho benze manyala nenkohlakalo usho ukuthi there is something wrong ngobukhona bami. Uyabona ke into lenye leyendekako ngalapha ngithi thina bapriest wekuthi kufanele ukuthi sitinikele ngalokuphelele in what we have undertaken as our call. Into le bese ingasekho ingabonakala ulesive lesaka Israel nato professor Malachi ukhanda ukuthi bapriest they are no longer giving themselves as people who have made this undertaking. Well, thina sithi 70 taNkulunkulu. Uyabona ukhande sesinakethe into tethu tenyama. Sesinakethe imfuno tethu. More than kunaka lokhu uNkulunkulu lasibitele kuko ngaKristu Jesu. Sesiyekela umsebenzi wethu
kanti ethi khamba kwethu akukutshengisi kwethembeka nekumethemba uNkulunkulu lana sikhona khona kulo msebenzi uNkulunkulu lasinikete wona ukhutha lokho malakhe. Ngabe kakusilo iniqiniso ukuthi uyabona noma senthi inkonzo yaNkulunkulu sivele siyende nje ishiphe ibe so cheaply inkonzo yaNkulunkulu iphelele sithundi. Ngabe kukho ingwa ukuthi sifuna ku-upload shayelo tanhla uthini uNkulunkulu? Ingabe asifuni yini at some point udraw i-attention kwekuthi bantu baNkulunkulu bagcine sebabuke thina singatifuni letinto letitazivisa buhlungu lenkonzo ihambisana nebuhlungu inkonzo le yebo priest. Endike konke lokho into letitshengisa ukuthi thine sikhuluma ngelizulu kodwa asiliphili sithe ipassion yalo sithe iinterest yayo sinetinto talamhlaba. That means lo mhlaba becomes our idol. Sekuba ne-idol ayisekakwethinto sithi khanze silaphansi siqabanga tinto leti lapha phansi. Endike ngaleso sizathu leso dono leti maqala langa lesikhanda siwatshete siwaphethe sigijima nawo. Ingathi bazalwane uNkulunkulu uthi let's humble ourselves and cry. Siphila kulesikhathi samalakhe la khona imishado umuntu ushada namuhla udivorce akusasa. Ema divorce is the order of the day. Umbuto uthi kwente njani silahle kuphi siba priest. Ingathi uNkulunkulu ufuna sibuyele siyofuna kwekuthi into letinjani lesinikela ngato lapha ealtareni lakhe uNkulunkulu. Ngabe lo lesinikelako ngiko yini lokufunekako lokufunwa uNkulunkulu etwalele altar. Siyababona ke abantu bamalakhe ba priest belisuku lomalakhe beba defile li-altar laNkulunkulu ngekuthi bamdisgrace uNkulunkulu bawonikela ngetinto letingasito. Nathi namuhla masibuka indlela lesenda ngayo siyabona ukuthi spiritually siya drifter sikuleyo ndawo leyo. Into yeqala lebalwako lebhlungu nakimi luqobo lwami wekuthi inshumayelo nayishumayela does it not carry a lot of funny jokes? I feel pain for myself. And uthole ukuthi lenye inshumayelo inetitori letenda abantu babe emotional but live la uNkulunkulu lingevakali ukuthi lingakuphi akungqolizela altar la uNkulunkulu lokho. Kulesinye isikhathi ukhande ukuthi sidobeka tindzaba tethu sesiyalanda nje lapha nalapha emavesi kutama kusekela lendzaba yami lengifuna ukuthi ibeke akuningqolizela altar la uNkulunkulu lokho. Lesinye isikhathi ukhande ukuthi inshumayelo ayikho ngaJesu ayikho ngaNkulunkulu kodwa ingami mina mpriest kuthi kahle kahle nifuna kuphatheka kanjani akulingcolizile altar la uNkulunkulu lokho. Uyabona kulesinye isikhathi ukhande ukuthi inshumayelo yempriest yenta nje iyaslop lo munyaka ke nti study uvele nje wathi into iBhayibheli lakhe wagibele epulpit akakastiniki isikhathi naNkulunkulu wethi uNkulunkulu asengiqithe isikhathi nawe kulesikhathi lesingakemi phambi kwabantu bakho lokhu ngiyothola nalekuthuba lokuyokuma phambi kwabo ngilethe iminikelo kuwe ngicela Nkosi kwathi ngeke ngithathe nasi isikhathi nasi ngibe nawe cha. Labanye bethu we do not labor in prayer. We do not take
it's time for meditation in the word of God. Kodwa sifuna gijima siyokuma sithi siphethe umlayeto waNkulunkulu sibe singabuyi kuNkulunkulu kuyolanda umlayeto akudefile altar laNkulunkulu lona. Lesinye isikhathi ukhande ukuthi into lesiyendako letinvo atike hluki kangako etintweni tale live ngalokuthi live laNkulunkulu asiliphakeli kahle in such a ukuthi bantu baNkulunkulu bahle le live lelinguphila. Lesikhathi khanda ukuthi tinshumayelo tethu tiyabanza akekho moya awukho umlilo wamoya oyingcwele yonke ipassion ibheke ngalanga kimi ukuthi ngithi awutholani emva kwaloko. Lesikhathi ngithi nangikhuluma lapha nangikhulume in such a way ukuthi ngimi lolo engikukhulumako kude la ngaphikisa vele sengikukhulumeni ngimi la ngifuna my opinion kube ngiyo akuningcolise la altar laNkulunkulu lokho. So bazalwane kuyasibita ukuthi sesike sicheke ukuthi where have we gone wrong saye salimata litafula laNkulunkulu. So bapriesti bafanele bajabuliswe ukuthi bawentile umsebenzi wekuletha imihlatshelo kuNkulunkulu other than ukuthi sicomplain bazalwane. I also do uNkulunkulu angiqolele hey yathi kumathimba ngiyakhathala mina ngiyafuna ukuthi nami ngeke kube nemndeni wami ngiyafuna lo msebenzi hayi uNkulunkulu akakufuni lokho uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu ifocus yonke ibe kuye njengemuntu lothi ubitiwe wabitwa uNkulunkulu. So lana ke kunenhle sikufunzako kwekuthi bapriesti bamlahle kanjani uNkulunkulu base baphuma kanjani bayokwenta lethi yetito. Uqala ke kuphetha ngeke ukuthi uthi David ku 2 Samuel chapter 24 verse 24 uthi angeke nginikele uNkulunkulu wami ngaloko lokungakangibidi lutho. So whenever we are going to give to God, even the time we give to God, it must cost us. Whatever we give to God, it must speak in volume. And may the Almighty God bless us and bless you wherever you are. In Jesus' name, amen. Babelonongile siyathandaza Nkosi. Namuhla uNkulunkulu ukhuluma kabanti ngathi thina bapriest. Ukhuluma ukuthi Nkosi singqolise litafula lakho. Ukhuluma ukuthi Nkosi sinikele ngetindvo letingqolile. Siba priest sangete sahamba ngendlela yakho kodwa uNkulunkulu wethu lona manje wonke sahamba ngokuthi bhekela thina ngekuthi khulumela thina ngefuna tindvo Nkosi letifunwa ngithi. Awu Nkosi sicela intethelelo nanamuhla Nkosi ngoba vele tilwane leti tindlopho tilwane leti khutako tilwane leti khulako sinikele ngato ema interest lamanengi atsibuka thine kwekuthi Nkosi ungimi lengikhona kwenta tindvo njani yakhwesha ifocus ku Kristu Jesu. Nkosi sithethelele sonile phambi kwakho sente babe sibuyele ku our undertaking sibuyele in our drawing board usiphe nalamandla Nkosi that boldness and confidence to worship and to follow you. This Lord I pray in Jesus' mighty name, amen. May the good Lord continue to wash and bless all those whom he has called for his ministry. May he look with favor and be gracious to the ministers. May he make his face shine on them and be gracious to them. The peace of God that passes beyond all understanding may continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Thank you. Sibonge kakhulu bazalwane. Wherever you are, please do pass the message
to the next person. And God will bless you. God is waiting to bless someone. And may the Lord bless you and your family. Amen.